Be sure to be insured. For a minimum premium fee, your Put your seatbelt. insurance assures maximum protection when flying with Cebu Pacific Air. Ha? Then tighten. For your flight is easy with many Sige. options to choose from. Sige. Check-in Butang, anak. or through your mobile Butang, anak. device from 72 hours up to 4 hours Dayon, for birahan eh. international flights. Kani, And up to biraha. 2 hours for domestic flights. Kiosks located in Sige pa. selected Philippine airports Para guot. may also be used Mana? to check in Tama na. from 4 hours up to 1 hour Tama na. before your flight. Download the official Cebu Pacific mobile app now for your booking and check-in requirements. App Store and Google. Getgo.com.ph. Time to get going. For assistance, please do not hesitate to come or wish to be reseated. At inyo pong pag-aralang mabuti ang mga labasan para sa sandaling kakailanganin natin ito. Sa loob ng ilang sandali, tayo ay lilipad na. Mangyayari po lamang na ituwid ang inyong mga upuan, tiklopin ang mga mesa, itaas ang mga tabing ng bintana, at ikabit ang inyong seatbelt. Aviation regulations, the crew will nakaran ng Philippine Civil ang inyong mga cabin crew ay mauupo na bilang paghanda sa ating paglipad. Aming pinagtutunan ang inyong mga pangangailangan matapos Hello, ate. Ate. Hello, ate. Bye-bye. Bye-bye. Two hours later. Welcome to her. You reclaim your second baggage. Welcome to Hong Kong. Ayan. Asa bang ka? Ngi. Exercise. Di ka abot. Ato lang oh, sa handrail oh. Ato oh, hawid na.
Ngita mig bus rural. Padulong sa Abade. Bus 812. Ayan. Wow. Okay. Among bus nga nasakyan lahi. Bus 810 daw padulong sa pinakatuon nga hotel. Kaso among nasakyan 812. Padulong kang Sankay. Meanwhile, Abot na gud mi. Tatlo kayo sakyan kay Pasaka. Yes. Kasi kung atras pa, bako. Tanaw pa sa view sa gawas, nagtakilid ng mga building. Hello guys, welcome to siya. Igutom na ka, ate? Ha? Wow. Ano color ani? Blue? Kani? 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 Good. Awat ka niya, ate? Na, katugon na. Katugon na kay busog naman. Si Peppa Pig. Ug gutom di pud katulog. Oh, picture. Wow. Woo. Tugnaw no? Now, sulot ka jacket. Ni. Oh. Grabe ang fog. Yum yum. Yum 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 yum. Paspasi kay tunaw na yung mga ice cream. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Oral best. Dili oy. Oh, tama na. Tabok, dagan. Naman ni. Ika namin sa pick from. Activity of the day tapos na. So balik naman sa hotel. A few inches later. Noon sa na siya ate.